Bona mbuyamo nase cyaba minto ba ruwa Nairobi ba korire meneme menene Nyasaye mbuyamo ne kyagera na inde karobara ikekinga kiricyukuirana oba mabera ye para na inde karoba go ikabuye Nyasaye iri tari yawe ba kuna ndogenda gotogiwa bone familia Nyasaye twanyere tira sama bokao ngonyagate na kubwa mana Nyasaye tabaganda ko semera kinga kikiga cyamariga oba go semera gwetane cyamakwiri aya elinde elio obuyabwa abaraka na senkeyega abayuri bali Nyasaye tobobwa tobwo bana sencho mwana wa bayiro gotimoka igotwa babekira sama bokao nganonya areko barenda onyare ko banya Nyasaye tabyerengiya wekereka romo yogo kwa era tabanya sama eno kwa ngama nantu yango wanja kwa ko yako reka ko ngana munuligeti kya to sabana ko yena sore imeama somo tori to sabini amen amen biamono morai biamono kigima. Thank you. Asante sana. Mama ngana maya kabisa kurwa lio na kitwajoka. Dia. Yage sicho. Sago sini kabisa. Basi mono nda itekora tuma kurwa se section yo. Nso se section ya abairi. Na abairi na batenge mangana ne tubugata ne kanisa. Abairi to bamanya sekieni. Na kubake bicha gomunango kurangalia muna mogocha mukwe banga buya mwakwe bicha tuwabatenya saba senie nambu ya mwana sogocha igonda chego chakira no muirio monene kabisa usaba iria banene kabisa ababa kurukwanga abaisemoke chianko unajua kupiga picha nayo chia siji acha kushika kamera mbili unashika kitu moja hiyo ndio kitu tu no imehit yes basi ayo murayolia ndachi bachi tete ba family karansa yatoko so korangeria alito korangeria ngo bia okay abaisemoke bamaremu Patrick banka baisemoke banka bache bali banka atene gaiga tato bake bicha amo abaisemoke ba Patrick bachega thank you chukua your microphone asenge nchomolenka mono na ndeni numo kwereire na banchire mukwane rieta ryoka atiga bataba na morera ngakora kibibwatoka toma teni nwa baiboli ataba nkoro kugana iga ni cheisemoke biamono karibu abage karibu sana asante biamono asiri baga ojis karibu sana na goro moke igango kuibwa iwango kole ebicha ndinana koranga nungonga kiungania ono na lile sama maisha ne biamono asante karibu jenari sana nsombi yo sevende yo mwabo tatu mwabo na romo tu biamono igonda ngo ya Patrick asante sana sokoro beka na ike Uncle Sakayo Onsando 7 mwana we no yon yota we mwana yo ise tatu mwabo tata na wamo no mwana yo nya sa amra arangei yati mukasoma leo biamono sana anko biamono eski anga sokoro ake igo kita ya lesti macam mana mwana no yon ni duniana ni rukundi biamono tata moke biamono sana taba ya kabisa basi amate haba hili bosi mbuya mole mwezi ya tole kabisa utiso
nje nagakire ng'a n'omwana okari kubi n'omugaka nasire kogota bono narorire ng'a mulunge igazanti negento nche nkori gochera miobiri oyo omanda arende jamono oyo n'omwana thank you nakororera ombuya mono jamono tata moke karibu sana Tumusifu Yesu Kristo. milele Njende omukatekista kurwa Kilgoris. Lakini no enkani iga sebe ga uno mwana one. Kabisa. Joseph Nyabutongolo kuna yo mwabo. asante sana Thank you. bijamono sana bakoroko boko iga asante sana bijamono sogocha bono nyore kirogo nanchire ndangeri abangina moke alibanka bangina moke Patrick, sijui kama kuna watu ambao waelewi lugha hii ya Kisii ili nitumie lugha ya Kiswahili jamani. Maana naamini kuna watu ambao wametoka Nairobi, tusije tukawachanganya kidogo. Na nyoromo kuzina Nairobi akatabanga. Unajua tusikiage Kisii jamani, ongea Kiswahili. Nairobi yoko iko banga kwa moboli omoiri yawo ki Nairobi momera na paro kwani yoko tengo chande. Toko morapia singenja yago chande kanga asa ko iranga ya na aline town. Nataka kuwaita aunties abangina moke, aunties za Patrick abangina moke, karibuni tafadhali wote balibanka wale wa hapa maantis anko, yani anko tumetoka sasa ni maanti bangina moke. Are you through? Ushamaliza? Thank you. Hiyo microphone wa 5 mask mwenye ana mask umpe maokora senge nini mokwereire ntagete mokwane yetaryoka munere igo abantu baminto bonsi pimwe iru chinsi nyenye chensembi yamale mwesi asa marieta ngalo kumalisa mandale omwana oyo osirire noyone yasaba sasa nina kubwa ta senge nto yoko busibitu ne bitanga ngaba ikiria senge Liya mana kara kara ina mo ne biya mo ra tala tala mo. Asante mama. Liya mana sa. Jamano mama. Tumasini Yesu Kristo. Milele. Tumasini tani. Milele. Asa Maria tanguru pangnes kenu. Enkano wa mo kama tani aguru ko mwana onolona. Mwana mumboni. Jamano mama. Pole sana. Pole seri uri akobetri. Yetaria na igongoro kumoni kama jana. Nje nyaruka na ya mandare. Songi no yo mito. Yo kwereire. Ana igongkumeti. Omwana kanyo gongkwani ya. Agongkwani amaritati mwanone sebone. Ana igongkumeti. Yongi chanete. Wana mbusasa. Ali nyaiti. Kusedio si. Naona arwete. Abaya na. Mokorombia mano mama. Gota. Mongi no imwana imwana kwana. Yes, yeah. Kama wakati mwanzo. Bila mwana. Ile era mokogoti. Beka babe ketamba ikyo. Beko mono kabisa. Kwana. Barteva kero. Sheta musingi. Oyo muindi oyo majani. Oyo matimba. Matimba mangi na tombi. Bila mwana mahakoro. Wana kaga tunteka. Bila mwana mahakoro. Mwaka kwa tungo nyebu. Asante sana mwakore mimi ya tachango ramuna mwacha aliyekero kelisi mwatiga mwikaranso mokire pi, lakini amalikaga tabanga tunayaweza yote kwa yeye atutiaye nguvu kwa Yesu mwana nya Saule moyo. Basi ndio mimi nombelembia senge jechi anti kwa sababu ya manti na ngo. Mungu awabariki sana, kazi nzuri. Nikubalie asante pada mangana ye chianko matenga chianko nchiro kurua tata side chiamate. Kuna anko kutoka upande mwingine. Ningependa pia niwape dakika hiyo chache tu. Anko ose aba isemoke kurua nseme yende ose ningebegete byabo te useke ngo igwe kanakere aba chianke chine chianka aga chiale bono chianko chiri chinde abugorangeri aba isemoke baron ose mbaracha. Okay, abangina mokerende barabumbaro from outside. Bachire bayisemoke mbaro chigo chabono bari narangire nabanyumba ima baga
Go tubwate chanko chinde. Aibari. Biyamono. Karibu. Muraitagira sio otiso. Biyamono nakabali. Muna buru mwana makaiga. Kabisa. Kunya kukina bo. Kuna ninga biyamono sikanisa kitu kionsi. Biyamono asowe de kutubwate sio mwe go yubu mwana one. Ona semara yana moina na nyasa balende. Na ido gatotigara. Mwana otigara abana ba ibalende ngo. Nyasa nera abagate ngo. Bakini kinje na ingera to bitwarulo. Nabutoje kutika mani. Bijamano yeta nguru kusakalia kaliro. Iyo nyairo bijamano. Bijamano sana. Bijamano sana. Kao moga tu yonde nere atukwanire tata moke karibu. Bijamano. Soko nyore ari bageri. Nainche ndero mwana. Kibeke kwa chomo mwana libara ko ibo. Ngo. Ndero mwana one. Nche gona rurare nche moko yoge. Onsombi, itare bos, osomo choyo mugima. Erietaria ne okon kuchose mangwa matukio muntu bwa matukamake. Muse wa mutakido. Bijamano sana. Kwa maana hii nchi inaisha kwa ngumu. Akomi. Wana uko batebina lema enseje kero hii nchi kila mtu anapewa siku yake. Ikifika utatoka. Mokoyo no zombi pole sana nene. Nene. Aso mwana akumwa agotiga. Manyama mebango ya Nyasaye nene. Nche sinaru gari. Erietaria negro chose mango amachuki. Uliburu na gotera abana ba machuki. Oyo mo bonero. Matanga iga anchandi de sana. Koru moisonde na matanga ande bongina rumo sombi. Nyamache. Na ndero nera gutugutu. Yo bono bonara bona. Nana go ikati moko yone gara bara baise ko irabo bena. Muga ko ribono iga chaka gota. Tinda gota nindo. Mo sabero mucho yo mono. Abana bo mwana oriogenda. Morende. Una choyo nen da sirete na mukaye muga kanyene no mungno yo mwari boss bakasira gatigeru abana inde ndete igobono mo babare mu ese ya eride mo sabe Nyasaye mono na ye kwa batera rinde kwa basabira Nyasaye kabisa igora bo motel to saba Nyasaye ko saba kabisa ko gunde ninko manyete ya bijamano bas bijamano abamu abo mwesipi mo baba antabare nande musabe asante mwako jitakuwa netimisha haki bijamano ko ikase rietaria Yesu gatomenya no kwigena bijamano sokoro kwanda mangana na mutiga kwa nake gekora na ranga obare mubu amochire walioshinda majaribu ya dunia kwa kumwandama mwana kondoo maishani mwao. Mji huo Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge akitaingia ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Mji huo Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge akitaingia ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Tunapoitazama ramani twaiona bandari karibu, tuvumilie
chombo mawimbi ya shidi, naona wetu yeye hodari, tutavuka ng'ambo. Tunapoitazama ramani, twaiona bandari ikaribu. Tuvumilie jambo mawimbi ya shidi, naona wetu yeye hodari, tutavuka ng'ambo. Mji wa Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge hakitaingia. Ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Mji wa Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge hakitaingia. Ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Mji wa Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge hakitaingia. Ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Mji wa Yerusalemu ya mbinguni umetayarishwa vizuri, kinyonge hakitaingia. Ni makao mazuri ya watakatifu, wataingia na wimbo wa sifa. Haleluya, asifiwe Bwana. Amen. Ng'anchire mono ndangerie abakoyoye asemore mwensipio inchigocha abako ba Patrick abairi n'abasani ni amati ya gaiga nateri ngapore ni kinyo abateri ngapore sana asikiranye ngia chire igawekero sana atugusiria umwana umuntu tena tuyugukwana ya Thomas Nyakiba nere onyetogo sire na nere side uyibale mbarabare n'umusubati ngate leta ya tiga mu mayete igakuru kugusura inje mubwate uwe galioso urimo ko Thomas Nyakiba nero mbia mono mako inje mbwate busura batata kuane nkore bakayona imejboy marem familia kibu ya jekero kwa notice egento na kwa nikora jukoro be kama salama ya obe kwa stero kuya kabisa na masabo kabisa mimi watero mwana mtunga nenya alikaje tusiwe utesifanya na kile nenda kinyaje kiro ya jekero atawote ngani pole sana sasa ndiko sana aya naye boyo asante sana mukastikisa nohara masawango bekwale ching ama kongo kabisa karibu sana baba mama baba tata na bako nyingira muri hasi yato sai mumiya yokwante mente sauri rekanga no muno ikirako ko gara no muyi oyo to buyere to kunaro tukaikaga ida kama da yuma no minto ida ara meralie ababura kana bange batigire na nyasaye naroro babura kana cintakana oyo ora musire akarara mutamere naba munere akarara mutige nera na mutige atene no bokongu ase nyumba ya nyasaye na masawe asa maria tangor cross jengo wati musiko ya manene bijamano sana Rose bakiruche iyo bijamano mwakoreria
kurugono moko nganjire ngabagarache timba ibagari okwana sengencho chinga kindo chiza cyo mukatikiste chekire chisemo kira bale kwacha baraika bacha bange gasire raisi semo tuago siekeire. Okay, thank you. Nae okay chisemo igo bakore bia kipindi gakoreta kare kwa ya telire abaigwa babereti na bunta tekoreta baadaye ekero ekwaye ya korire ekora ndoje ngatisemo mbakayo nabo likale mwante binga bayo lakini kumbe mwabaletira serie tali nganta manye Mosioma Iserome Patrick Chigocha nando yonde nara iganere na igoro kurunga maembe maembe ombati semo yonsombi mera achakwana mukatikisa ngongi tari chisa chiarire nanchere moika gwakwe bichaiga bangere maiki bakwane rieta ryo kataba ngankoro kugaryoka igakumuranje kwana negende kibakoigo osomi moko yoye bikange no mundi osomi moko yoye oyono mo wano sia kuma kingo mo shamo korwa nabo kuma swata muto ono mo wano. Okay. Msifi Yesu Kristo. Otiso. Oh. Ndane ndi Nyasaye mbiyamana na Yesu Kristo kwa weni rako woko. Na bweni reri ba na bunegete kido. Itu alinga nyansara. Amina. Inche samalita kor Samuel nyeyemye yo migosi korugo chimangere. Go. Indo bokatikista mubunga. Karibu. Asante. Yamano masomo na saa. Ora rende ande mbiyamana otiso. Diga ntoke. Kisemo yane umwana uliyo nyoroho komi yanya saba bwa toko boko na ndaba lembi kisonaye mbuyamo na basabere. Asante. Baba toko na usabera iga kimbia mo. Thank you. Asante sana na saba senye abunaba mama bosibara abana mama. Okay mwes karati kasini bana aba mama nginko bali baga abantu mbali tata kushikira itiko vile hawa wanaongea wamama wanaongea. Tafadhali wale wageni waliotoka Nairobi na upande mwingine wote wale wageni be ready, kwa sababu after hawa nataka kuwakaribisha, maana nafasi yenu msiposimama sasa hivi labda hatutakuwa nayo, maana mkatikisa akichukua nafasi hiyo, ile nafasi ambayo itabaki kule mbele ni kidogo sana, kwa hivyo mtakuwa na nafasi. Kwa hivyo wageni wa Nairobi waliotoka mbalimbali karibuni. After hawa John endelea kujiandaa mkuche hivi ili muweze kuongea tafadhali. Na waomba tu mseme jina peke yake kumaranchi. Aba mama karibu sana. Samarieta wanjo na bakweni mbya muri mwensi. Yangire bageriga wakira muswat pole. Mungu pole. Oigo na mokoyo ne pole. Samarieta nyakuri korokwa ngamatu. Yangu to sabe. Motenta tane to nyasa. Wakiri ngambia mono otwateke utubu watira senkeye obakiroli ni mungu ro kutukensi omanene utwara wasemininga ki ngakira ratu ngakyo mayagi nyalo kumena utira suwanje kwa nimakana kubakire yanka ke urasore suwanje kisitu mutoreto. Amen. Bilita lioka abakoni mbia mono tuanje muswat pole amono moiwa jasa maleta ko tupedia sawa ko nyandonde na baida kwa Dia mono master of ceremony. Yes. Jasa Marieta Robert Mwenga Machata muswati ominto jono moiwa no sire na sabali baga sini nindwa point ya mwana iyo kanero korosokoro korabwango bana ona tatebi musubati ngabaswati bande mbara bakanyore problem mwenga bagenda barare karo batigeira abana bogosoma yamenya gutuka ngano ena mangana CDF asikibesa kire murango yera tali okoraki tali konyumanya ona ari gusaba abantu bago deal na mangana yogosomia abana etoke nkorige libara abana una batigiru chio bisikiri chigo gushika. Number 2, the agents bali batigiro ororo na baro na bago usika korango mwana osomire egento kende kia gatatu
esaudi abanta abangana umusuba jali kukangana n'abantu nguru bali ngeso alikantu anyore tamagoso makeiga na indo matanga ngaya twatebania abantu bandi babero kirinda bandi twatikuwakirisa kubono twensi gotego insetoroi ndiamo. Thank you. Kwa urule point yengia sana, thank you sir. Kurutuache taa okwandira point yengia sana nande mama gende choke nyole kisa chinde ababura kabatigere bagochandeka sana ekero batabuga tyo bumanyi lakini karo kwanya rubo manyi mugusina etetie ngana gitagatabange ye kwana nere gokoraki nere koegwa igo baba to chota benga bono kwa ikiro moiso oimo kiama amagoko igoro otebenga bono you have lost hope, don't lose hope yet nendo bwenda gokora lema bono be kama gokonse kongaso kapara tigantu mekeruge terimbe muno mokungu kabisa otebenga liwe liwaro abana abana ngo basukinde ono munanjotizo nakina mama kwete kare lakini agantigira abana gete bakeiga anje ngatebanga nonye nanya koibora no mokende ntasugumana abeira banere bakabachire chimbuo mungina naroko ko nero moyoga nero gotebinga igatige tu n'abantu abake bakinire babera abantu abanene ngotebanga gwikiro moiso malikaga tango moto butoiru ngana ande kichonyo rali musuri ya mache omoto ina bawo karaki tebanga amina karate na igora se karansete karate na igora magoro iga tena ya sinya sore taba minto nambora magoke kabireye iga rimwana ko ramatanga mwanje te kwikaransa mwanje to korra go kaetena koraba goko iga utaruta magoko iga manyika ta rumobere linga magoro iga lingo kogoro iga kidogo kora iga kidogo iga matenkale kwa ruete skuru kora iga tuka masini niga manyika tare biyamono ono ikaransa ba mintu kwanda matanga kwanya rumonto ikaransa to kirrani senge njutara kora iga manyika koleki ata rumobere biyamono ya saba senye abasomba bomono nembali naganye taiga bateli ba minto momuroko rukunga eliki mwaniki oikira mwakire ngobinga ka umurondo korukunga Dennis Mopore nero ikira mwakire ngobinga ka antu bakunga Dennis Mopore wala beto kwa ibiro gatera terete imechando indiera nyoro motimoko usena kigo chimoino na mwaniki no arata na ya eteire ekwaya nera ekwaya thank you go bandeli bagana barobato senetani bo na nchire mono nkole igege ntekyo mwali mbaye litoa mukatikista nganchire wale wageni wa Nairobi Nairobians wageni wa Nairobi naamini natumika lugha zote hata Kiingereza naweza jaribu all visitors from Nairobi napenda sana watu wa Nairobi tunawapenda ni watu ambao wanajitolea wakati ambapo tuko na shida kama hizi usimama pamoja na sisi sana uno mwana mitonaro la sekete ngo bandeli bagama kwa nenere baba mwaniki koba baba Dennis koba na inche kobaga nabageni bande no mwana oyo ukaliskali ante betinga to mo chiko genda korere anko yane oimo kikere gendo kuru studio mwagendo igo tompe nafasi na yeye aweze kutusumuzia watu wa Nairobi kwa karamia Nairobi simaanishi kwamba Nairobi ndio kwenu. Najua wengine umetoka hapa kwetu Korubogirango mata no ndekuru yo nchiri mata no ndekuru suneka moina machoga mate lakini watu hao wamekusanyika kule Nairobi wakasema even if tuko mbali tutaishi kama ndugu na dada. Wengine wametoka Ukambani, wengine wametoka Kikuyuni, lakini kufika Nairobi wanasahau Nairobi, wanasema tutaishi kama ndugu. Hata mimi sina mengi ya kusema kwa familia pole kwanza, na Mungu awafariji. Hiyo ni lugha ya Kiswahili. Kuna watu wa Kiswahili ndio nimetumia lugha. Zaidi ya yote ni ile ya kwamba Patrick Sebe, mimi naongea kama mwakilishi yake, kama mfanyakazi mwenzangu. Na kwa niaba ya wafanya wote shamba mzima farms, mimi ndio kiongozi wao na wametuma rambirambi zao kwa jamaa na marafiki. Nikirudi kwa Kisii,
poleni sana. Nyasaye awa chingini chubororo na sengenjo umwaka bwenkeye umwabo n'umuswati Patrick abana baye sabarorekanire nende abasesenie na mubwata okuboka sengenja abana tena bona bake mumutiga entune kampuni ndeni nabune kampuni ntolenga kitorakole tokonyane mamu mwabona ta nga wake simi na itu mwake simi bwate jina bache kampuni mwake simi aso wale merubole abato konya sokonyala kwa vile sijui wote machina ningeruhusu kila mtu akisemea aseme kwa sababu ya nini atatuambia tu nasema kusema jina na inua mkono unamsemea jina yani ukuwa na mama nyetu wakambita tu akai gapi dieta baba tabere dieta yango konya tuko hapa mkono hivi. Huyu ni chairman utaongea baadaye. Wacha nianze pande hii. Mtoto anaitwa nani baba? Ni mwanafunzi. Hao wanafunzi, wachana wanafunzi tuwape nafasi ya tuanzie hapa. Mami anaitwa nani? Florence, ndio mkono hivi. Kwa hiyo Florence kutoka Nairobi. Christine. Karibu sana mami from Nairobi. Lawrence. Florence, thank you baba. Motali. Itale. Okay, thank you. Yes, mami. Chudi Mora, karibu sana mami. Mary Machari. Natyo Kuga. Karibu sana kushiriki. Mary Machari. Acha tukumie mic nyingine. Thank you, Chairman. Jado. Hello Doi. Super. Kwa makina si kusema, naitwa Evans Asuma toka Marani. Okay, thank you sir. Mimi ni chairman wa kampuni ya wafanyikazi wote. Okay. Niko na management. Nikuja na yeye siwasalimie. Atusalimie. Karibu sana management. Mjambo na waombolezaji wote. Kwa majina naitwa Zefani. Mimi kwetu Mikitani. Kwa niaba ya Sian Losses penye Patrick alikuwa anafanya kazi, tumekuja kuwakilisha kampuni na tunasema poleni sana na bado tuko pamoja. Ninaweza nikashukuru ile welfare committee yenye ilikuwa Kimalat na ninashukuru welfare ya Sian Masai kwa sababu ndio wametufanikisha mpaka tumefika mahali tulipo. So familia poleni sana na Mungu awabariki. Thank you sir. May God bless. May God bless. I'm sorry Chairman. Habari wenzangu, kama wamekuja kuleta lambaranti kwa mwenzangu Mwanaliaga. Mimi kwa majina naitwa Daniel Mbaka, ndio hapa ndio nyumbani. Kwa vile nimesimama hapa kwa niaba ya vijana wa kwetu hapa wenye wako Nairobi, ndio walinituma ndio tulisikiana na hawa tukapanga mpango ya kuleta ndugu yetu hapa nyumbani. Kwa hivyo ila ndikusino hiyo ndoje gaiga asaba muraba libonse bale Nairobi na watu wasikiana na abantu bali kurwali me kachiatu baka twaikirega na bali alinge gasia ngomo lakini ne se asinguru cyo manene ndo mwigetiga iona sababu muraba libonse bale Nairobi nje batu metewocha tuwasindiza Patrick na abana ba minto ba majani igose egasi bakolete bote bamule lambuya Asante. Asante sana. Abantu metewocha andi na batendete kure section ya Nairobi County. Thank you sir. Yamano sana Mr. Chairman mwakorete asiengia wako ikoroba tewe tumeshukuru ande monyo machimaya na nyasaa balende town Rogoro mobe kujaka kamontaba kuna Praise God. Amen. My name is Natasha and I have a song. Amen. Before Natasha, kidogo umwana naro kusoma Nyamagwa. Nyamagwa singinja bana banafunzi bandi batenemire
tetenelaniamo from Nyamagwa, tufanye hiyo kipindi pamoja na wanafunzi. Thank you. Welcome wanafunzi. Kwa majina naitwa Ian Sebe. Ian Sebe. Karibu sana Ian Sebe. Kwa majina naitwa Brian. Brian Obore. Ogoro. Obore. Obore. Mimi ni classmate wa Ian. Oh. Kai, karibu bwana. Obora ano mbungo waralia. Oh, wewe ni mwanafunzi. Okay, thank you. Huyu ni yule mwenye anasoma Nyamagwa. Thank you, go tu atajua, tutamjua baadaye. Walimu kabla muongee, okay, mnaweza ongea alafu mpe mwanafunzi atuimbie mwenyewe. Karibuni lakini. Waombolezaji wote wadogo kwa wakubwa na wasalimu wa mjambo. Jambo sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Faith. Mimi ni mwalimu wa Ian. Jaribu kuiweka hivi ili wale wakusikie. Mimi ni mwalimu wa Ian na kama jamii ya Gilhada Academy tumeleta lambilambi zetu huku kwa familia pole. Asante sana mwalimu. Ati inaitwa shule inaitwa Kiliada. Gilhada School. Oh, hiyo iko Katari ama Mapema? Kitengela. Oh, Kitengela. Thank you. Jamii na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Okay, kwa hivyo nachukua muda mfupi kwa sababu ya wakati, walimu wanapenda keep time. Kwa hivyo jamii ya Gilhada, mimi naitwa Teacher Elijah. Nafunza Ian darasa la 8 somo la Kiswahili na sayansi. Kwa hivyo tumejumuika naye pamoja leo kumfunga mkanda. Ilikuwa vigumu sana kwetu kukubali, lakini ilibidi tukubali kwa sababu njia za Mungu ndio hizo. Na ujumbe nilipewa na shule na ningependa jamii msikize vizuri kwa makini. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo jinsi nilivyopewa na director wa shule. Nitarudia Kiswahili baadaye kidogo kwa ufupi. Message of condolences to the family of the late Sebe. Ngo namuita Subano. Sio kama anaitwa Subano pia huku. The director, management staff and Gilhada fraternity wishes to convey the sincere condolences to the family of the late Sebe. You are saddened by the untimely demise or death of your beloved one, and in this our thoughts and prayer are with you. May Almighty comfort and give you peace during these trying moments. May his soul rest in eternal peace. Kwa masomo ya Subano in Sebe's education ambayo tuko naye hapa Ian, tunaita yule Subano pia tulikuwa tunafundisha Edgar. Kwa hivyo ni wanafunzi wetu wote wawili hao. Ian Subano, the school has always had a cordial or good relationship with the parents, which ensured high standards of discipline, and for this reason the school offers to take care of the child in terms of school fees and other necessary requirements until the son or our son, who is Ian Subano, sits for his KCPE exams. Thank you. Kwa lugha rahisi tumesema shule tulitoa kitu kidogo tukampa mzazi, lakini pia mzee Subano alikuwa mzazi mpole sana, tulikuwa na Edgar. Kwa hivyo tungependa sana Ian atasoma shuleni Gilhada kule Kitengela pasi na kulipa karo. Kwa hivyo hiyo ndio shule imetoa kama zawadi kwa mzazi kumwambia pole. Na mwishowe jamii mtaturuhusu ikiwezekana tujiongea na mama, lakini tungependa sana tukiondoka ikiwezekana tuondoke na Subano. He is registered candidate, ameregister mtihani. Kwa hivyo tungeona jambo kubwa ambalo lingemweka nyuma, labda mtatueleza baadaye, tungerejea naye shuleni, japokuwa mama yuko kule, shule imejitolea kusimama naye kwa yale ambaye yote atahitaji shuleni. Asanteni sana. Thank you mwalimu, umefanya kazi mzuri. Mwanafunzi tupe sorry. Wageni wote nimewasalimia mjambo. Kwa majina naitwa Edgar Bano. Nasoma shule ya msingi ya Nyamagwa CDM Secondary School. Ilikuwa ngumu kukubali, lakini tumekubali. Hii ni ya dunia. Sisi wote tunapita. Kifo ni kama kiberiti, kinawaka na mwishowe kinazima. Haya tumeyakubali, ilikuwa ya baba yangu. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo ningeona nimeona mwalimu wangu senior teacher, ningemkaribisha kwa senior sir. Where are you sir? Welcome sir.
Nataka nichukue hii nafasi kuwasalimia mkutano. Hamjambo. Ni jambo la kuhuzunisha kwamba tumempoteza mzazi ambaye alikuwa tunasema responsible. Ni juzi tu ametutumia check ya fees, na kwa ile huruma ambayo tuko nayo kama sisi walimu, tulikuja mapema tukaongea na wale tulipatana nao, na leo hii imewezekana tumekuja. Ilikuwa vigumu, tungeweza kuwaleta hata wanafunzi wengine wakuje kumpa Edgar Subano pole zao, lakini kwa sababu ya mambo ya kielimu na serikali haingekuwa vizuri kutembeza hao watoto tukuja nao, lakini tumewawakilisha wote. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya mwalimu mkuu, naibu wa mwalimu, tumeleta pole zetu. Nilikuwa na wenzangu walimu ambao ningependa wasimame, like class teacher wa Edgar. Yes. Walimu tafadhali, mungekuja tu hivi mpigwe picha, hata kama mwezi ongea. Pigwe picha jamani. Nkundi. Hata tuko tumeshanganya magwa teacher hawakuja. Hawa ni walimu wa Nyama wa SPA Secondary School. Welcome. Tuko Kisii Central. Mbele kidogo ya Rio Bara. Karibuni sana walimu. Labda waseme majina tu. Asante sana. Jina tu mwalimu kwa sababu ya muda. Kama tunaomboleza na wasalimu nyote mjambo. Kwa majina anaitwa Bidivi na Undimo, ni mwalimu wa Edgar shule ya upili ya Nyamawa ya Kiadventista. Karibu. Na wasalimu nyote mjambo. Kwa majina anaitwa Omari Valeri, mimi ndiye class teacher wa Edgar. Nyinyi wote nawapa pole zangu pamoja na shule yetu. Tumekuwepo hapa na tutakuwa nanyi na milele hadi Edgar aweze kutamatisha masomo yake. Thank you. Asante sana mwalimu. Ole familia ya Edgar ni mwanafunzi wetu. Jina langu ni Nicodemus Migiro Nkundi. Kwa kawaida Edgar, you must move to the next level. Thank you. Kwa kawaida Edgar lazima uendelee kusoma kwa bidii. Ingino mu busi se itombo basimata ari mwitangale cyaria pole abantu bekenereke pole sana anako abana baliberera mukweli na baro bagende school kera gatigire familia nke tunakubasabira Edgar bagende school eli mambi muti mkoneke ni familia pole sana. Kwa ufle imenipatia receipt karo kidogo imelipwa hapa, na tunaahidi kwamba Edgar atakaporudi shule sasa tutakuwa tunamwangalia kama mtoto ambaye hana wa kutegemea na kwamba hatakuwa anafukuzwa. Hiyo ni hakikisho tunayachukua. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante kwa nafasi. Asante mwalimu. Nibaki na yule mwanafunzi ambaye anaimba. Walimu wale japo ni machungu mno yatufanya tusononeke mioyoni, wenzetu tunaowapenda wametoweka miongoni mwetu. Jambo hili gumu kulikubali imekuwa bara. E Bwana, ingilia kati utufariji, utupe neema. Sisi ni wana wako, twakuhitaji wakati walofiwa Bwana atatenda mapenzi yake. Na yatima nanyi vumilieni, haya ya muda tu. Na wajane pia Baba Muumba mtumba wenyu. Na sisi wa Kristu tuwaombe kwa Baba awatimizie. Hatuna sababu ya kulala kwao. E Bwana wajua kwa nini ukayaruhusu tutiririkapo machozi tatupanguza. Watupa uwezo wa kustahimili kifo.
Haya yote yakizuka, ujue mwisho wa dunia karibu. Vilio kila kona, twavisikia pande zote. Tuwanyonge Baba, imani yetu yadidimia. Shetani ametuteka, hatuna dila, tumepotoka. Sisi ni wana wako, twakuhitaji wakati huu. Walofiwa Bwana tatenda mapenzi yake. Na yatima nanyi vumilieni, haya ya muda tu. Na wajane pia Baba Muumba mtumba wenyu. Na sisi wa Kristu tuombe kwa Baba awatimizie, hatuna sababu ya kulala kwao. Bwana wajua kwa nini ukaruhusu tutiririkapo, machozi utatupanguza. Watupa uwezo wa kustahimili kifo. Thank you. Jumla na television zote zile za mtandao, tumekuja hapa kwa niaba hiyo tuwakilishe huyu dada Keramotorocha Moronenga nere Mwara, anaitwa Stella igale chisemo cha maiko. Basi Keramotorocha Moronenga nere Mwara, because tuko hapa kumwakilisha, maana ametuambia genda nka mwakilishe mongakilishe ekero tata moke akoenigwa. Kwa hivyo ningependa kuwapea marafiki zake wawili nafasi ambao wataimba baadaye kidogo wakiwa wametayarika hivyo, lakini munga nchirenge umoiguo yuo libaga yachi dakika ibere akwane asokorutura mrambi chiae aseme machache kwa promise. Nimemwambia achukue muda mfupi, akaniambia hata chukua more than 2 minutes. Alafu pia baadaye wakati ambapo nitampea katikista wetu, sasa yeye akimaliza ndio tutaingiza administration. Tukimaliza na Bwana Yesu awabariki. Mnisamehe sana maana walimu waliingia kwa sababu tulikuwa ile kipindi ya wageni ambao wametoka Nairobi, so tukawaingisha. Kwa hivyo administration tujamaliza. Bwana Chief, kuna nafasi yako na wale wengine labda ambao hawajapata nafasi wa serikali. Basi nikubalie huyu ataimba wimbo mmoja, tumpe ule dada aongee huyo wa kwa niaba ya Baigwa, alafu Dennis aimbe, tupe mokatikista. Lakini Baigwa bali bando nyama Mundu mule nere muburi na kya gukwa nike kinyuro na kya gotebia asareti azamari de ngoro kwe fanze de nompole waderande de sabari modulo cha mangana bantu tiliko yategera konde kero na cha sante tenda tenga tindio muya kikwa bukirore buya mwakera manana ki buya mono bekora watero kwa sinde Yesu Kristo senjibiro ukoro ko wana nda tore ngani ngore watengerwa
wabukiro le bya mwakera mananga. Hallelujah. Takatama na utana Yesu mtoto na netie asumu gimu. Kagora tolia baya kubwata tu mentorani na hiyo. Na mabira ngasai tulibuya. Wanangu ikanya gitari kayenda kubariwa. Uikororo. Anwalichira makulira. Makujanya maino. Watana na mchina welire. Ulize mwenyewe penye mena na mena bago te verege mubo. Ya de mierda. Aquí awanye. Tokarama. Tupoganete. Tatana. Hey, iwa banganara huyo moenyo. Iwa. Kunde mwane, naivesimi, yakorangeya. Hello, omwano mito, yarebe mwanjeni. Umuraye, endulichira pesikайте. Twari utarako, twari wafale vitako. Yara nanyola mayatwa kwaye. Nere, iya vikira sese. Nagurwa molembe. Iyo muyate. Hey! Sabamera. Barikiwe sana. Tutulia bayana mabenya sai toromoto. Yamono sana. Yamono Mr. Dennis. Yamono Afeli Bagarigia. Yes, na nangirete. Leni watoko iwete kabisa kuana abantu bakotegerete. Yes, tutana mkora trambi yamono soko kwenye Bagariga ga. Nanjendo Kristo kikumareranga yana sababu na mwanzo kusana na kulinda msao mwanzo mono.
Ditang mabukuru shukuru de mama manya ki angero kire okudro agendo wai. Abana ba mwangu au dali chiangu ni chiangu de mereli manya buna. Angero ragita yo mano mino chire. Antire ma ikiagera manya watigire ni nyasai na anditamira nyasai nero butamiro bwa kira lituko. Aba kuna kama ngatan dormana ko to butamiro si ko angera kristo tiaya moire ikiagera. Ote mira sa kunyara nando orwani de segi aya lenge ngomo okodira ragandoro aye otoje na kwa yo kolendiri. Evangelist Douglas Okiso na Evangelist Eric Mwaniki denompole na wapea pongezi sana kwa kukuja kunifuta kwaya nerera lakini taranya lietalie kwaya iga none lio ntweka kwaya mwaro osengo cha mole keromo katikisa gotena kwaya nerera tinara kwayera fini utaweka wimbo wako ready tupate wimbo moja lakini kabla hiyo wacha niweze kuwakaribisha hawa bakuru kwanga vamura bamwabo Patrick omara bamwabo Patrick na baswati bamwabo bataniga tubake bicha kero ngoja ko bataniga all cousins na ino ready mochiche tumanya koleta abayiri bande pada brothers and sisters ba Patrick asemore gondoche aba murabuka ngoma etenga baswati ngocha bole ando nyamore na barugi baino baba bwatie toba moiga adaito mokatikista na arangirie family gara ko bakona masabo lakini ene bicha ya bene to kuira sibono angendo ko manye kumasai okay bas karibu sana ndete mobake bicha sana mali tamo kwa na baadaye kero mokatikista la tenene ye family momanye ko manyikania malieta aino thank you nanchire mono ndangelie abantu bande bakorukwanga cousins all cousins cousin Joseph yes kai yes wanyamura abange isenge nchonta tu ali kipindi ya konkurma ya igana bwate bantu bakwira kama mono igonko banchira chikasin kubanjira mukwane lieta yokaiga ayarotanya batabanga tu akine tamo karibu sana nanje twangireri bageri kubakwane mwensi mbia mureiga lieta nsakari nyamamba ne kasi ne yana wosira kurumugonga ya mwana karibu sana weke mask sasa tamako weke mask sasa nje microphone yetu kutumeka banta bangi nanje twangireri bageri kubakwane ngambia mure era na tora matanga utendi chari manda ngoroko seitere ko mumbo ali bolenga ali osirete mama mwana no kubati mo no ninto ingane ni mwana nje nda kwana bolenga ali mga sima ko tene ga sindi ya karo ko atro mo ninto kana saudi ya mwana senge ngweta to muito ya karo to ko le tio de ko traro mo sanga ko leiga ella sago semina anda comenta kan anda comenta la grande ahora ninto ma ko te ga sia ko mo ga yaka asuko nya ko sama sisi baka mna ya ile iga ene na bata biringa mbia mona ali mwale ngoro waralia ene mwa kwa tega sia ko tuata betanga mbia mona tumeshukuru kwa kazi ambayo mlifanya mkirudi tuwajalie mema asanteni hapa ndio wajeshi kwa cha sama dieta James Onzando Osakayo oyo sira Patrick no minto asenka gaiga tato mwabo na bakubwa tata abagenda baminto karibu nanda asimo kwenda gato kutwa kore yasaba ikibi yambu ya mano njengo bakwani bwa ile kama dieta ngusire mwe weke mask sokoro ema kiyo tumekwa banta bange nona si yaru ya tumikire na bange kasa dieta ngusire mwenga ngere matu ngusire mboma Yamon sana asante sana wa mwabo Marieta Daniel Oibogiri Sagana mtoka asante sana Biamole Marieta lianende bid Mutu kurumanda ale na waso te baninjo manene ase igo umuchumanda ale naro lidinga
Wamura bakule babere injere mbeiga antari koranga mbiere lakini aina alama kweli yabo. Otokolemererani. Ono linde kiabeire. Yetande nuyo machana. Biyamono sana. Biyamono jeme isa katumbu kodu tukia mwana aliyombwa mwarusi. Pole sana. Nje na mtoyo mangwa. Yangiri bagiri ntabi wa mame. Ejikasi mtiana ngapola so usiyo yominta. Thank you. Biyamono. Abera abengina ndaba ya kabisa. Bantu barabasomete nyasaba sin. Tubata bateli bande ba tumire gocha igamuna njotiso. Moteli naro kurukumwaniki gocha renga ogo ikamonte ngo ikire. No moteli naro kurukunga Dennis Mpole. Nere gocha renga ogo ikamonte ngo ikire. Na bateli bali bande monte ngo ikire. Lakini sebire biga ngachere ngo moteli yoyiga okurukunga Vin Litimbo abakweruka igo ase TV ya Otis TV. Tumurangire kurukunga Vin Litimbo twogotera. Togenda mwana wose. Bobo Gimanege Sicha. It's Bentley on the beach. Natoa hiyo sweta. Tobami to como ikarasiga manyomu gimobonege sicha. Tomanye timambi ya by the way. Abaiboli nabarabo bayabana Chisukuru elinde basome Mambi yabo kose ilchereye Baba banto bengecha sekenyolo Omwana obikomoki Osomabuya iwa Mambi yae mane obeye dokta Mambi yae amane obeye teacher Obo gimobo nege sicha Matuko make nonye nara suka Waiwa emere ya kule Waiwa emere ya kule Waiwa ugetire Tomanyeti Mambi yao Tomanyeti Unabogokia Wakina Wababu
Yumutakuru mugima wasira Naboliuga Ikwa mawia Yasicha Kwali muruge yakuya Omoga socha Yoma Itara kora Ogo sicha kwae Mwanya bato Kabile gesicha Kia mama bia Kia mama ragoba Omo kimama Dayane Negesicha Asore kanya wakati mkomi wanyana na wakimona ile sita Nachie 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 Yakomenya nenda muamu Yakutwara Namna yo Agosere lioka Kama etimambi yao Obe ayeyu Hey Ekenda ako tigera bonda iga Oyo miton tegara teneke Ekyo ndago tigere Achoyo mito Korama ya Omwano mito Zikaba iboli bao Nonye bali barabana nasore Eline Omenyo obogimo obuya Achoyo mito Nikakomo geta Dora nyeri ngana sobogimo Obogimo Obogimo No wenye nane negesicha Katara Wachie Yamache yachie Obogimo negesicha Nachie 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 Obogimo negesicha Nachie Ekina kidago tigere Mama takana bamito Nakina batigere by the way Obo kimanege sicha Bramo karanse iga mami na ito wata Yora tigere karama yambu yamono Une evangelist Vincent Umsa Na kumiri tata bantu bagamba gwa kanone nko Nage kone Satanga ni nachiri na kumi Pigia Yesu makofi mazuri Kakiko tere gwa teru mno kugwa tegerere Gatoko teba amina Aka nane nko biri moteba nga amina Teba amina ngoja kidogo pereka juu kabisa Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Maana ni vyema kumwimbia Mungu Pia kunapendeza kumsifu Bwana kwa nyimbo Maana ni vyema kumwimbia Mungu Pia kunapendeza kumsifu Bwana kwa nyimbo Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Wanaowakusanya waliotawanyika Huwaponya wote waliokondeka moyo Wanaowakusanya waliotawanyika Huwaponya wote waliokondeka moyo Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo Msifu waponya waliokondeka moyo Bwana Mungu ni mkuu, na mwingi wa nguvu, hana
mipaka. Bwana Mungu ni mkuu na mwingi wa nguvu, ana vile akili zake hazina mipaka. Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo, msifu waponya waliopondeka moyo. Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo, msifu waponya waliopondeka moyo. Bwana uwategemeza wenye upole, uangusha chini wote walio na jeuri. Bwana uwategemeza wenye upole, uangusha chini wote walio na jeuri. Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo, msifu waponya waliopondeka moyo. Msifuni Mungu enyi wanyofu wa moyo, msifu waponya waliopondeka moyo. aba bare kibanda abatemire kongo kiake baromba ake nkubi lakini bari bare goraria baromba agiti bagatabanga kwaye yitigenda sekonda buchi okay abantu baminto aina magana mayana kwaye ndera gaiga nero uruchenga wata matera kunya gochando mutwe tisoma neno ngeire kegwe kiaya chunkubwate sindora sogoika kunya gwechanda nimete kibasa ni chinkongo lakini omanene gatoire bintu ebi togo kora muneta gende muneka neiria komwande mwaniki karibu sana ngiwete ngawaikire ngayibana karwe ngaye bachera go chinda borochi mwaniki waikire karibu kwa yaeteire ayale ogo tamonte oyeteire kwa yatemire data ochali basi muno inganchere ndete abaigwa nhanchere ndete abaigwa ba Patrick lakini tarabareta abagaka aba bolimbarega teko babya onangena bale tokuru mapema lakini asenge nchorende na hade banyo rwake tiga abaiboli bakwana abaigwa bamayo kwana chikolera chionso asemore chigocha kolera nena bwateli bagona ngana batari bataratunga kolera karatenga kolera karanyegera kolera karatenga lero ya matembu atesie kolera karatenga abo Kenyara amo Kenyara karibu sana mako na basieke lakini monga bere sa basi bangere microphone na ndi kumna babekete maskiga abana baiboli baito bakwane lieta lyoka iga kolera karibu sana chikolera chonso chigocha babeke picha ebanka buya na mobanga buya iko baru mata to chenche tio ajo iko sawa sini iskama ababala iga baskama iga sini aye abamwa babanke lakini lieta lyoka lieta lyoka gota Demono muraya serio gere batazora na chikolera asa marieta ronko rukera tut Oyo kichana en kambu Samaru Lawrence oyo umwana oye arali oyo munyomerete oyo muntu ko mukaji twatebe ngapowele asante Bijamono yeta lyoka gatu Ole sana ole maatena rubona bakwanyi ngizi Yatakia nenti ni manari, ni narisi, ni sana. Manasi, ni mwana mstari. Bijamono sana. Amarieta Samson Momanyi, ondego. Bijamono Sokoro. Bijamono tuyamo kwa nyuma telio giri yake ile ntu abasaya tubugata majyo. Oya korokona Alfred Onyam. Samaru mate. Oino mwana waenda. Nataka kuona ripoti yake. Ndio. Singombe. Kortaracha bekanga no monu soko ndika barako iwe. Otondo moino. Chaki neroro. Asante sana.
Marieta Priska Mokeira. Priska Bokeira. Nterekaga lasino mwana. Banakorra pi. Biamono. Nakakoni mbiamuru mwenzi. Pi. Marieta ko uspora kwambuka. Ebono. Konya Samaru. Kai, oyorule bo Samaro. Nazi. Mwanone. Baba. Mapena bali. Era merari. Nondo chaiga. Kwa marorire. Yakare ko sinansi. Baba. Bwana gasirete. Eh. Na yale 20. Baba. Baba bakiri na bakiri. Na ya bao. Sasa ngete akanichi ndakana. Biamono. Ogo sesendire baba. Ole meka pisa na ndo iguchinkuru kabisa choma nani. Sio bali. Gradi sio bale. Asante sana. Bwana lelo mwana ananzingo bateria ngora. Yana saa kole mi. Ando mutamire mono. To tiga. Na wana mugako no sirire bwechwale. Naberango Yesu na rora ko ngani nechisania solo mabwa wensi. Nora kini abana abo. Asante. Tikolera cyane pole. Yama. Yo mana nabaseni umwana yo sirire kanyanje tiga mumanya. Wane kali mucyari yanjole moyi. Yanchole moina ari na. Batemire. Liyo talioka. Sikaguchiro korona liye gento kelikira babugate. Yamule mwenzi. Pi. Liye kakara mtombo. Saro. Kai naye. Mwana ngate ngare. Karen. Mbi jamano kurwan soti moyo nako abgato mwana Karen kurwan soti moyo. Oi choice mo na choice. Oi tangare buondengo. Buondego. Bra. Jamano mao korumbia. Agatenga ba mama bwe myaka ba ikiroti so. Muske go chegere ke to kiba royo kwane na bakwira na go chimagega. Ngwa kamole saruti ye mama ye wikaransa. Bika lieta. Lancho na bakwane ye nyamara mwenzi. Ye tanko kumeko basunchana. Bano. Florence no. Yamano. Agora mereria na ele uma manhã sai, mano. Igo. Na sai ne rora ko wera biansi. Ama ve na manhã na sai ne rora ko tangere. Biamo. Asante sana. Nini mwezi. Asa Maria tanguru kumeri. Nasi no mwana nali. Nasi endoko batei tigere nyasai. Ne rora ko manyeka rukuboka ne karoko soko go kumutige. Asa Maria tanguru kare. Nasi no mwana. Thank you. Mnagoja kukwana aba mamemo betayari. Aba mamemo betayari iga mna bakora iga mosoe. Ate na rogoro na bakwa nindi ya muri mwenzi. Naira ne nindi ya mama. Ande nindi ya mama. Asingi to nasa kole to wanja kwaya. Mwana nasi akara ntu muga kwaya ko na irugi nanda akamwikia yi. Nja Maria tankor ku Florence kwa. Nasi no mwana ona. Yaro mwana ono kan. Abantu bakora matari ndise nyumba no bakora. Iwo mwana ona ko atebi wona batigere tumora bake. Lakini Yesu yole uruko mutachete getago kiao. Tago tiga. Baka kolendera na ko semi no karanga tinga tikendera lakini Yesu ao ko semi. Icho tuare semi. Muatiga kana kuna atiga turi butego. Abandi kana basikira gara kumugara sikabagenda andi. No bale. Lakini Yesu yetari yagi Yesu no mabara bate naiga bakini. Ano mwana mwabe twachete ko ligo mu mura twata yamara kili bono karanga isinye cheche abete chingo. Mechi ko ngona koroni. Wana ngo sabo mwana one etiga. Akitata mwana one. Piyani. Mugwatere sukuru mana. Nimusome. Asemwanya ali roba ko mwanga kile simu akwana manaini. Tibi watera kindi Yesu nako njera aba igorere njere nonge. Piya mwana wake. Gato watigenya sai Yesu abakonya kolera. Mwana ina na atiga. Ndete na atiga. Na atiga. Machando ndo yasi abaswa. Ni ncho te bino ko akere simu ate machando ere. Tu akwana na mwana. Saba sina ndawa konya. Kuyamana sana. Mungu ni namwali bagakwana kabisa lero mwana oye. Andale mio mwana oye. Na saba sini kabisa. Kuna utarakwana. Kuyamana sana. Koroko boko iga. Kuyamana gaki. Na inu moko bakorera koboko iga gaki. Bale miru mugasoye baterenire. Barerire go barosire. Barongo. Naigweta bandi bagukwana ng'abana bali kisale. Gatumanya bantu ko beri kisale. Semanya bantu ne barongo. Wano na jitiko nyore kale toli ne barongo ya mintu. Ogontebi nga machana. Onsombi. Na bamu abonzi nga nabayiri. Yani
tenenango jali singa ibana waje jali sinera nera twebole tuli tukeli mona kini namu bwete jinza chitaye kabana bakubu umuntu ngochi balete kale twebole nyasawo balete kunkwasa kunyura bali ngo choko bana ana nuyo ndocha nyasaye tenenango itaiga barole barongo mune twebole tuli tukeli mo utatigere pati mbale nge kale sukari yasi nyetenera ya musinye kale sukuma yasi nyetera kinye sukuma tekete kusinya barandi bali gendo kiriya nere ya musinye ora igole nenga kioroje ege sikio kakiale ntobweka ini ora manyone njero muiteka nako kwase okote owo iri bolinje kwa chite kongera sinje tiko bwata boro iboli wate bete nenjende owo iri no sombia na ende nyura ngatu awe rai miaka 5 ntamanye tiko iri mama tenga na kodi miaka 5 ka ona chite kanise na eto transfer ko cha kurunyamati ha ya no to kuruamo ya yari ra manyase Beyamona Prata soko mali bageli tinda digo sari 15 kiagera ekare kanisa adineko te baringana ego toko nyari bagari nene kiagera twensi tuaja toka te beto sobera muchiyo to sobera bana aba gontre sari chinga ki inja sa marieta ancharis ali oyo nera e barongo ya chuno aiga umano mwego beko kwana yo kwana umwana uri mukamurone korera tinango nari bara one ara korera umwana marane bonsombi nere korera yane ku benjora yo mama yitini mama nyiri ndiye mama korera rende mabu korera ona kanyeto kuruka na kwa tata mbia yo tuwe chile namna bakoswa aso kutasari chinza kanengo kora iganko nindo cho mugambiruka koira na tole ntakete monyanjire togenda asu epibiri aseri tari tata yo mwana yo mtakatifu tata no mwana no mtakatifu yamana seke ukibogima yamana seke ukiritukeriga yamana seke ukimwana watu ikwato eta se family wono ntole no mubere ko nde mu ikomanyene kwa manyire sikwayo bekire nabo iga bayibuli batigere maega abantu bayatigere maega bakabana manene na butu akire to nyare ko bapona to nyare ko baremi na indo manyite omanene oregoro tuli ko nyara kole mieke nayo maremi obene na to go sawo baremi wa ikinguru kinga kye kiga bakorero yo mawo ndiko turasoma marika omanene oregoro to senya manara ato kigo change na sore botambe nse ya mabe na mainga sokesto yo monguru ito amina setari tata nilio mwana nilio mtakatifu amina ekare karagosoma Yakobo ibere abande no jwana bachibanti bakari kworoka niko chimumbu ngake bintu biro nano murandi uri otebanga to karanstenge njugete ta Kenya ari lakini ende ige ndogere kiagara to karansa iga uri oruma mataje nani tukura bwatoro machoko lakini ende epati nende ndagete koteba aseke mungekyo Yakobo ibere ko bina kianda ayemwe genete nga Nyasaye noyo gwakorire buya nganyone bire chambie genete bo ende ndukyo kanate banga abarandi awons barenga asenge njoga ninka ninche ntenete kenyureke gase okorandia ne kanise baba osombi bale bawo machani baba nginesi ngani jenale ko bama baga lakini naja konyoranga omwana oli omumu nero chigeta ba inchilisti aba natiga kabisa nate abanga ki hata waisi bintu mbiyabire lakini kale togo chaga intu abanyene tobwato mochoko itu nebero liri ito tokobwati botambe lakini muna moroje kolina renge mbwate tukie mwamuti bune yo mwana oyo komurika korugana negende paka na ataro kirenga bana nya komanya mochoko nje ya taimanga nali na obi gusiri karo kunya kokota intwege nitenga Nyasaye noyo mo nani takikanisa echicheito kasai mepi ntonya kubwata ko musiko munafata lya tebanga yani nganyone gesiri kwanya komanya gesiri keregi kanisa wono nali gosaba lituko lya lero nso masi nini oroche nganyone mesa tingeiri njega omanyete kale ngote korani nje kwa we mesa na bari korani banya bandi ne mesa tingo koraiga tikamorore ko kwana lera egente gesinini je koro kwelieta obo itongo bana
nyenyekeo omoitongo ebibiri nero ngotokwanire kare igoro y'omuntu omoitongo omoitongo noro rioyo iga ase eng'encho twachire torere sebe ase eng'encho torochi nakwane ruga gete kumba omonto oigure bwamo Jimba na hiyo kitu inapika. sebania ibere tosome isa toyoka ekobora iga moja bere ibere isato inumwensi au muraba itonga asenseye inumwensi au muraba itongo asenseye inwa umubwate tamachikaye morigio manene ligio boronge ligio bokanyeku ande na wamuraba ise okengerwa ase litukoliria yenda mwamu yo monene ko irorande kyatini ju ligia ayo bokanyeku ande na wamuraba ise gokengerwa ase litukoliria yenda mwamu yo monene neri twegona lingana ligire nyasaye no mwinjilisti otisote abatata mugakirita rero muri gukwana taimangana omuntu omoitongo mwibwete ekirenge kenene nkerekiege omuntu omoitongo oikabwa tamachiko yo manene omuntu omoitongo utatiga ligori yana linkora boli botambe karto kosomo ine Yesu Kristo oyogere tokoro kwa Kristo oyogere rero ngo toke nyureke kangangalise itomoyo no moitongo renge no muntu moitongo akiakororekana omuntu mukanye kunga akiakororekana utane nkwe boli ngachoni unera gusino mukanye kungali bantu bakana yayi kiagara nkora bukolinda bante iboko lakini Yesu Kristo yana butole tionde kiboko Yesu Kristo na tokanyere tonde ase bali bako kora bugeka igo itonge gente keneno kubwatia majiko na kokorero monene kila kiege gente keneno ntakete komente gente ke sinini ekarto gendre tega bu itongo digale sabania iyo sabania isato toso mai komine ben na komine sato yoka toi kwango na ndo itongo ai wano bena kwewe no itongo onde na bantu bamatukaya mu banyete batabuye they want to consult they don't want to consult yani umuntu atakitoka bintu binataka inskakie abantu baito nyane njoni oyogo kwana tataka tikotebera likwa lakini ebibiri ngo totebererie wikatoba baito wikatogo tegerera chinga chabere chinkong ama kweli ali nali na yando tali korasa ko na yando tali komanya egento geko michani mono nga baka nyombo na bantu manya kore bikone bali mo gotegerere dio engaseti ntaranyora kurumami ensenere ko kunga ID Mugandi 300. ode na tegerera tenki kia beta ID aka country nkara ko kwa ID Yando borusi oro. ekaro matenge chochete bikie ngaseti yale arorore ekaro matenge chochete abantu bakwete bali bamanyira abandi baro batamanyire sibali eli bweyemo chiminye na 15 bitukeri bono na endinga bali batagite kujikotoje imeke mbugo mungero kyale ngororo ende eriye kugenda ne chimbero bakerugete nga giresi bali giresi nwa muramo ko giresi eke mbugo ekikyale nge ID yeko yani ko kwane binto bosaigo kachinu motegere no yotegere dere tibuya igente kinja ngo bono ikinga kone bostarige kwane. Amen. Sevania isato gusoma kwa 12 gotaba nintiga segatiye inabantu abayitongo abagwekeye irorirawo kana tiga pastor yogwanda irorirawo bahakora kiboneke ngigwa kwa nintiga segatiye inabantu abayitongo abagwekeye abayitongo nandi bahakora ki bagwekeye namana matuka yangwekeye tu okatera nkuri naikira nsari nami naitansa ngabegete kware gukwana ngayani abantu barandi mbatageti barani ngwako baramu ebibiri nero bajetageti batageti kotegerera mangana muna wano pastor agendera etega wase muhino na muhino sikugira abantu baro bagenda takomonyera na bitimata abu nebintu byawo bali abantu abayitongo abakora ki abagwekeye
Inyora nyona yo na boli sari to kudu kan sama. Gona cita ciko kora so ciko da. Omorai. Na cita ciko kora asiri ngana yang. Meja sai. Bana ko kali tena ni wasa ko ngengere. Ekei bwana, ekei baba, ekei. Ai. Obe na yendi gere tadi ai. Yendera wana pasta. Abumba bagotamirerie tari anainche omonene. Amahene abantu bagwekei bagotamirerie tari Nyasaye. Bagotamirerie tari Yesu Kristo. Yendera. Abatigari baba Israeli tibagokora ayara mabe. Gose tibagokwana obulimo. Chinkwana chiobong'aniria tichikorwa asemerwa yabo. Koikwira nandi mae ba pastor aki. Ai question kaili irora sini. Abatigari baba Israeli tibagokora ayara mabe. Gose tibagokwana obulimo. Chinkwana chiobong'aniria tichikorwa asemerwa yabo. Babe bakoragera na korara na ondetali uraba boye. Amina. Tumusibi Yesu Kristo. Milena amina. Aba Kristo baminta abantu baminto mu twaje kolera mwana Patrick twaje ko ababo ansonga bipore. Taite ko basabaiga. Ege ntekene na se myaka etwa ikeya. Anye ntoli ko jigwekeya. Ntoli ko tigara. Abantu boko baratigare nki Biblia atotebya. Na bawekeya abaraba ito. Kandi bitwanga ya muina. Etta binere yasoire mugambi na batebi Lucas. Etta binere yasoire abantu bande iche bintebi abakubwata kibicheji akabwata bakabana baitu ba Saint Matthew ekitago bakita ya matanga akabwata agatomera omutisio nyamaji. Matiara omukuba rugosinga count what ebine byenu nche nomutisi nakayibule. Akamutomera no mutisi akatomera umugambi gawo twara kyo maito gasima abwate bakafata munakorandi abantu batabageti kimasiki umugambi aso akumani wa ebintu gite bitai ayu wake bicha okagetenga to kwerurinde usaye to muna bana bantabajaga ni na usambye barange bose no buyabwa umwana oyo sirete twakira bona ayu waka kibicha so gutumira banene baito ingike konyete igorogire gose gongire gose enye tokarogire gongire enye to ngiri go kwandire totika mangane kabye anje gara fata na teba ngomuntu yo kare gento kene agenda chiku musaba mabira ngitako saba mabira matuko makanga romoro gachora masao paraga ande kwanga chora masao mu basa kumasekera mutige imwali masaba iyo abana batikire nchire yemesi umno boliri kabisa muna bana ga egento kyana na chira bali bwakira umanye gwaka bali utomira banene babo ngana matanga bali ngabali mbakani wa matanga umutu ombi yori yije bisimye byake ebintu biro byachaga iga totabwa ebimbe yani umuntu okoti okwani umuntu arikire tiga joka abari kabara nikye mwe yani onere tinga mwana wakirere simyo musacho nese osungiro mwana uyo itire abantu kwaje kumakwanya akasabya abana munene mwali mwana uyaga ikoro yakatimiga 5000 kakyo umuntu nangu muna wana joni onerega ningirwe chiro akire digo riane ndine morocha yani mwe wana naende mwana wa myaka 3 ngata kore tegasi mwe wana ngeze amani wana biramba uturiwo kwa mwana wa myaka 3 musacha gaita igo ngata chite mugondo bane ngasi kibana ta muchite gansa nei ngo bantu barogi to yali wana joni yo tari kuiguna ndiye tari nene obo itongo muntu mo itongo oyo kubatia machi oyo wekei tu sabe yakala una ndiko wa magene gorana te bagati tu sabe tuile birengalia sawa go sawa ile birengalia sawa sawa kumaranja tumusibi Yesu Kristo Nyasaye Tata Nyasaye Mwana Nyasaye Mwana Mtakatifu mbuya mwana kigima aseke ukiogima mbuya mwana aseke uki mwana sebe watu eta se familia yebo nsombi boni gani garaire omanene tugusabe familia yiga tuyetiga yebwa tokobako na mwana omuntu atina abana omuyore guru bagwa tokobako na ndo bayinguru kyokolema nabana bayikale bali school tato manene uro baseni basome buya na ndi basome ne chinguru na ndi bagwa tikisemyo manene uro igoro
neke ukwa baetu tata kinyare kororekana irio chingakie kare basomire bachi kwa abantu gatia abantu twagosoroire tubatiga bona nini barorora tata basire bari tumanyete na bari tutamanyete chingakie chiga matemu abeira mange makweri abeira mange kari ugwanja gwaita yonse abe kurenda abeira twagosoroire chingakie chiga bobya wabo nyare kororekana nao oseni kiro yomo na ore mikiro yomo no banene bwabo bororekana asikiro omonto namono ndori kwe batata ba minto bonzi awa icha samatanga yega banene kare bakwirana obaseni na indo ba ikichinga chao biya tukwirana ringambia mana nyona barete ibintu bitatu gutumeka ibiri gotoka rais bya mana aso kubaseni na birabyo na inde mbia mono aso kubachingu kotorentere ibintu mune biga tukwanire iri ogiri aho tata nyare wikira abantu bonse na baru baseni bayo ona chinga chichi go miyore go abatikarite bawo jukwa na baru twabekira samoka ai bawo kwana nyare kwaga chinke na mono kigima obonene ebisio no guseni go konge nko bora se familia yega amone kenyoreke yiga kigendera guseni go tambe abairi baitu na baru tata baseni go mono nsia mabera na manyinga so kesto yoro monguru waito amina asegetaria tata nelio mwana kama mtakatifu amina tagete kurangiria umugambi na bondo che kana tuli bagana tebeti mugambi uri bwe kenyoreke ga no manyete kwante bigente gete ninya kwa nani mu manyete ayo ra tebe na ngaki bina mugambi bwe kenyoreke ito gaiga gato kwa na ndato kwa nene Kore, wah dia. Yamono mukatikista. Evangelist baito barega iga. Najua soko nyori bageri iga. Kwanza wacha niseme kwa majina, naitwa Ruka Sebe Makori, naibu wa chifu kutoka kata ndogo ya Nyantira na mwakilishi pia waliotweka sublocation. Na mimi pia wacha nilete pole zangu za kipekee kwa hii family. Sasa sisi wote tuko njiani. Bantu ba minto imantara kwa na kuna mwiguru mukatikista se atevire. Umanyete mwanya bante yene ngitie ngong. Mwate bigunga uruire mboro lakini chimora mabagete siko imantara cha ukwana sebraka na jiting to muyuti. Wende pandeire. Hapa pandeire. Toa ni space tabatari. Eko ramno mukatikista teba it is a true story. Kuna tora iga bantu pada bagwa kajibi janandi tete bijanga aku betu mujiuti. Sawa. Tujuka tayo ngarora amatanga buna aku ruchinse mochinde. Abante ba freedom. Nyumantara endra kokwana utagete tebenga bagambi baito barega iga bonsipi baru chingongo chense moya Kenya chonsi en assistant chief urega iga nabago chaga iga eraru ngora yaye na ndi ko patebinga ko mata administration ga situ natoko gena etora bengi toto ekorande mangana mange ko ntubati barasa en assistant chief madam nora ko reri agogoja baraka lakini mufti because of the kazi oreva dura kwa protection of the zama tunaona lakini bado tenga kama kana record the bar of the public ngoli geza jenga genda kata hapo ndio kwa baraka ndio badenda Nchende ngora ya si familia yega. Na kwa majina naitwa Margaret Nyanjero Toiba, naibu wa chief Yontueka Sublocation. Margaret Nyanjero Toiba. Hapa ni nyumbani, ingawaje niko leave, sisi tunafuata protocol. Vile chief ameniita hapa. Pitanga ni kabisa. Muga konsombi. Noara ofisi yeito. Neintu tuarete pole yeito asega iga. Muga konsombi pole asogusiri omwana uwo. Asengenjo omwana uwo ngwa mwanjete lakini ututanganire. Wone kara tutanganire. Nintu tuatigaire. Abatole moyo. Kuikemere megenderere.
Wone gento ngo chikobasa base family yeiga. Nima etekera chi family chinyinge chi atigirwa babara kaba atigiru. Mangana mange ga kubuchororo. Mangana buchugwa mange. Ibinte binge. Lakini rende ekera amangana yagendereire nigo tukuburia mone na nyari kukanya senkeyo abana abayiga batigiru bakine buya nande barendu buya nande abana goika basome bikereche kende getaye tetigati abana goika basome na barugo babugati muna abande bagosoma nto kwanjira na iga abantu baminto abana iga barendu buya nande nabali na ilumoko ganda mwanya komenta mangana manga mange nganyare batako menya nyare batako koraki bana nayo mumenya tiga mangana mange egera mangana akira family ko kina to ko igubuya bono abagambi bane mbara bali to kugamba na barabu kaki mwali kutenena iga musali utenu rangi umino gaiga ekera nera bararenga no ngai mole na barra abali mali abanda aba Joshua no bali gali mbuya muno masombi kwaralira abagambi bane nje bano turi kutwara mangana mange tigo mugambi uri ni chachi bona kwane eko gara bano manyetekero yo ngendera turi ko nyara ku interview mbuya muno yabona madam senkwane ngia na intumwa te mutukwati prostate itoko genda katokoti prostate itoko enda ande kartu imokire ntuto kora matanga mombora mumate boyo ase jinse chiga the principles bare iga batenene principles bare iga batene bara kono ya masoma ke igo ba elimisa bantu principles yomo bana bago akwana principles ke school no reta yo mar mundo basira bago jala bakar abade mate na roro no retora asa asen jama bena okani biamole chona tenene iga tuacha na bani bani ko skuru wango kwa chwas morongenya kueba bado my teacher